don't eat it on hundred or you may want the college and get so next slide. Letter writing nada. Letter writing before the advent of modern technology made communication so easy. The art of writing a letter was considered an important requirement. Advent Junpa by the general Junpa yang na by the chungwa do logotara and the thing to get tujeda and a kabar da logle that the Mali Niena Nielangazugi. The Yigi take your own the Kechi Roji Chaduri, the Milata Susogi. Tell do Kechi Roda and on the Rigne Jan Kechi Roji the country had the Relana Mozugi, don't eat it on the Chaduri, like Kabar, the Logle that in the Mali Hone and Mozugi Tura. Won't do letter writing the pay Keshumbuzi, Latara, in a yarn. Ningazuki Karana things and teaching ladies and ballet sangma. Logleda, and you chadu rete lara. Even today, Ladi Terikasaya Lagorla, things. Even today, a letter is an important means of communication in both the workspace as well as our personal lives. Even today, Ladi Zambala, to Tade Chalaya, Logordara, and he don't eat it. You get heading on the Hajangi kitchen boutique chaduri, let's get a share Yamala, and he Mazugi Lega Chisala yin room, Susugi, personal life, Lera Susugi, Gerigi message in a Tongi di, Tidashing the Hajangi kitchen boutique chaduri, let's ra. Then a session on the Yixu La Susu Laki Timothy na. Yeah, locally na tuition na type chimachi keba yori machine in a susugi tell that theater this is how susu gula gora the computer issues to share doji the yomara one disambala letter writing was very important for the communication, and even today it is very important means of communication. That nyamaya kechubu shu chadiuri tadi chalaya hajangi kechubu chadiuri las mazugi workspace the example hala gore na gela hizo lega chisa ndora so saje ndo ani mazo lega digo dichinde yo de china ani yang mazo yigi thura lega tero chi ende na mazo ki job application do chi nagi du chagi du la ne yang mazo ki di tangura yigi tangura o de ro inde example ta mazo ki letter writing ko la majang ne mazo letter writing di nenga khande ro cha de me o de do chi lo. So moving on to the next slide. So types of letters, the letter let us first understand that there are broadly two types of letters, namely formal letters and informal letters. Business letter formal letter and informal letter the law formal letter, the informal letter, on the next slide, the detail, formal letter, next slide. Let's go. Formal letter, let's start. Formal letter is written for business or professional purposes. Let's start. Purpose, purposes, with a specific objective in mind. The formal letter is written for business or professional purposes with a specific objective in mind.
formal letter chejo ra wonde khadi thigire la de ji na su su gi chongde dan de yo ma ra ngo gi chongde do che yang na chele su su gi chele yo ra cha rang che de che la se le chele gi cha ya ngo gi dong yi de che ra wonde no chang ma ani mixing gi ngo gi to mi gi ji simni ani ngo gi thigire da specific objective 대가라 지도 베네시잖아 아自己家的 这个就两个国人呢你一个贴着哦叔叔给切了一个去但你俺两个国都俺自己俺你们老真的讲了俺一个等个我这是长嘛看了个来了我这是一个啥我这是了 formal letter the size of a formal letter should be concise that does not include irrelevant matters like that 이 칸은 내가 사실 직지더라 먼저 이 formal letter 티디 잠발라 동이 소소게 속바 있네 인디 로지를 티디 잠발라 칸디 투그레를 티디 잠발라 formal letter 티기 요 얘나 같이네 concise 거리라 concise 티디 잠발 하려나 주시 강기 거라 티게 대가라 믹스간에 온데라 티 dordi chik thi utara dordi ladi samaya thyo khoy me kyo marda ठीक दिन सम टू द पॉइंट खरतु थेगर सुसु खान लगे में उंदी से शेदा मानर नि उंदी दो थिउतरा it does not include irrelevant matters अनि उंदी दा जो में जो गी ngजुगी के जे चे मर पेना सेशना ngaleगा गोयला नि गी थिगोरदा इने अनि उंदी अनि 다 야간 남시페 안에 기우차 되셔다 그저 지게라다 남시페 정모 유지리다 조갈 내가 엔디지 고도 엔디로 요마 남시다도 저 책문다 조카레 내가 기콜레 계지 시작으로 마시 디소소 고뉴로 마라 남시다 엔디 콜레 계지 시데 제자 it's a no 카디나 formal letter to this zambal라 소소 게르기 계자인데 티에다 오늘도 제야 말들어 오늘도 로지 차도리 formal letter라나 that's all let's move on to the 당어지기 formal letter 디게라 세오 마토네 카이 말로 니 이제 겹로 친이샤요 그거다 다 formal letter 직티디 잡아라 어저기 칸 추레라나 당분이라 수수기 칸장 요마레 수수기 강라 칸장 디티라 갤럭시라도 디소 다 직당 다 인디 텐다 온디 셈라 녀와지 총나 디고레 파지 대당 어저기 배신 잠치어들어 your address 다 케랑기 칸장 디티 아니 date 온디 니모디 카이메 온디 티 아니 제라 미술을 당겨 온디가 디 칸장 디어 카지니마 온디 직장 장세바 온디 informal letter chadyo lo and dila khan churela na subject lo de zambala kharela na an krangi mi khashi raya igi pe mongoli na an ngonjogi chikjini ji igi lo rang mara an lamsang horaya okay topic khan kal mi dige igi thido le ta jo ni subject de khora le ya di je la ngonjogi thenda cho khai me onde khartu thisha dina subject na le mara ta bena sesena 당아 앙지 게라가지 디치기요 체스다 베네체시나 앙지 라베이라 당이 로브레치가 앙지 라베이랑 지기긴 치기라다 디나는 얘기 subject 나 칸투레라나 아니가 job application for the post of maths teacher 라자 커둘라사 칼라서 얘기 이게 또 카레라나 앙지 게라기 사니라 치들라 안다 이게 디치기요 커도 온디 subject 나 투 안제라 시네 나르니 마니마 톨롭 디디니 퇴이 아니 디디디 차디 카레 아주 라케 디디디 아니 가케라 로브라 랍데 둘라 젤 아니 게싱 게와디 젤 투라 subject 나로 디 튜진 디 상마 듀니 찍찍나 촉돔 치니 티샤올라 subject 라디 안젤 시네 dear 디디디 상마 차사르지나 sincerely 소소기 밍디티 아니 센다 자고나 야 엔디 초디 카레나 마운체 프로다 디 letter format 디 카레나 formal letter 기치다 로 so next slide 당가 저기 formal letter 기제래 저기 예원니와 개치슈디 칸차더라나 informal letter 링 차더 informal 다 informal letter 는 하래로지나
Informal letters are written to friends and relatives for personal communication and require a casual or emotional tone. In contrast, the informal letter can be lengthier. Lasa, ti khalo gorela na. Informal letters, gela kinto chik mangbo chik dito sa bala rangshi me go nyoko do jitongge jida yila chik 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 samna tangro dara pe lelo. Informal letters na yewa dikhora gi mingra informal letter ta khare na are written na na ngozugi yigi thiye digaji thi deba ro jitinga are written na dito mala ani to friends na susu gi thokbo relatives na dito susu gi pingya pinche dai de ya for la di khari chidu thigore la na personal communication susu gergi keje she anu hochi susu gergi keje she indi zama ya dina ya ngozo thagi formal list che mara dordi o kare nga didi go la che mara dina susu ya gaunyo da pingya da inde lo kesa do indi zama la ani khari do chugure la na chigya ni keje de zo namshi ko la keje she ne di go ri ani shemba khang ko la susu gergi ta inde rasu nga din nagdu sagdu la den samade dina t-shirt da lo gela kezo wachin emotional to khare emotional tone chi gorda lo khain emotional tone la de zamba ta chorwa da demba ji t-shirt da dina la ngazo gi informal letter ga sa yamara in contrast the zamba khare thagi in contrast the zamba la ta dokcho ro chadu ra thagi ne la khare la na formal letter di thundi brief to the point to real sa in informal letter di khadi ne so gi ringu na ma thichor lo thise da de so la shera di mari tangji chu mari ani thik de de so thola shera khare nyu ro thu mar geshin gyo thichori lo informal letter di ri lo let's so next slide the next slide informal letter kaji letter format this is dara mazu gian chidang chiomare khanjang dithi susugi khanjang thi urdala thangbo dila angela tari dithi tari khadi krangi yigi dithi geme ani shine and dear rahul lado mazu gi he dila dear team ya respected sir ma'am and the suina undi thira respected do la khuji da demba da ta this susugi gaunyo cha comment ko undi ta susugi gaunyo ji cha de yudi sambala an ngazugi respected indi ro thu mari khardu khora then ning ne zewe thokbo ani ende ro la ngazu phi ta phi be ngazu phi gi thon thi ne ngazu tang yi ende thu ya ani ning ne zewe an di khare ye ge thokbo dila inde undi ro thi jo na shi tinna iji thon khan thu ra la na dear Pinzo, dear Rahul, dear John, dear Linda, can't you know, dear and goes in a digora. And Susugi, Yigi Jishito, the Kaime, when the tea, and Jelashine, Zudis and Matama de Kalana, Pegela with love, don't share Marangazo. Penetration, that's they were heavy Tony, and Eddie routine Marangazo, and a tragedy. Was a legal longo machine, Yigishama shooting Digudo in Marwa, Shetan, Higila Hantulana, with respect. Kuzi dembe thoni to amena the only do jawdara with love with care do khang kuji the mar the law one is a pe nyithik do in disambala the thicho mare formal letter la informal letter la ya nyithik chur yinji mi nyithik do thina ya do shura inde do ani yours affectionately do ta affectionately lo disambala ha jangi da jewa dembe thoni do ta inde do ta ani so gi ming thamadi chukyauri the letter writing a format which is charge law. Let's so next slide. Tangazugi Tongi to the Zambala, the tips that is some Karana Tangazugi, Tongi to the Zambala, the Tongi the Yakucha to the Langazugi, similar sharp waggy, Tayakashi to your Nenga Kashi. Wound and zone, Tangunilla, Tongi the Martini, on the one the corrugation law. Letter writing tips. Tangbo do what I see that
identify the type of letter like that khali do la na identify the type of letter like that identify the type of letter le di khalo go re la na ani ngazu gi di lo go khara ngazu gi yigi chi ti le de yama su su ti ku samji zabala thamgo nye la su su gi kha ha ko wa chi gu re la na identify la na ngue suwa ya ngar ngue sa ngue posa shi sunga sungwa ngue suwa ya me na ngo rata ta kha ngo tok che ba do da to su su gi khare la na ha ko zo 그랑 이게 티서디 술을 튀기에 당사 줘라 아니 주시 강기 돈이 튀게 온디 정말 남사 이원이나 채우라 그래서 이원이도 가래 and chat box na thida identify the type of letters what are the type of letters or maybe we'll do it at the end 먼저기 타만들 치우라 치워티레디 담보 커도 걸어서 identify the type of letters that 먼저기 이게 거기에 땅이 마당에 있는 먼저기 뉴스 가지고 술을 땅에 베스트다 이게 아니 운디 먼저기 get dodas it is so go new time it becomes informal letters and so you all know what all you need to write and what all you can write mare undi do indi zambala ni tangbo di formal the informal le yawache niwa dil khare na make sure you open and close the letter correctly la khare na ngazo legaji go to ne go dan jukdi yabu ki ho chi gora undi ne shinga zugi tongi khadi ne chide zambala manoro chi ne mara go tukdan de khade do 죽게단 데 칸데도 온팅에 버도 심어 버리라 나로 제데 수수 야마 친틱이 투라 테마인 버지단이 동시딩 언저게 follow 추리라 로 세상 다 당부디 간 거래라나 opening a letter in the correct manner is of utmost importance 게라 근데야 이제도 지금 좀 망친들라 very 망고라게 하다 very important this is very beautiful this is very pretty into the Mongol Mazaki very Latani oh yeah deity Avudra New Zealand Undile the very Mongo Matia take the chua tangoina utmost importance Tenda the Chico very important ha leg Kichumbuda ha sang Kichumbu Indo Ladis Ambalakare singing very important Mala Gela Karanzuki. This work is of utmost importance to that, so do address it as soon as possible. Tanda only in Yechela Laura. So Gelakan to Harela Nango, Yiki go to down opening the Samkare, Kapedang do, Yamina go to down below. Won't they cut in a tacta gope or race the ra? Candidate formal letters, that is a formal la country go to re, informal la country go to Tadina. Formal letters. Open with a particular structure and greeting that is formal in nature. Informal letters can be addressed to the person's name or any informal greetings as the writer wishes. That's a formal letter. The continue go to this umbrella, Dumshi chick money, never to your real to the real and Yomara. And him my imbanganzuki, Tashi de Latan Jura, go to that wound the Kora, Mazugi, pay formal do gorilla. You look tending to Shomara and the doji gorilla. Informal letter, this umbrella, and Susugi, Toko to the Keja Handed Shiga, ya, this chop do langly, and on the jokes of the Tisiwara, when the teenage to go is a law, informal letter. And informal letters end respectfully and impersonally, whereas informal letter may end with more personal touch. Lasa formal letter the karana khatine jukki de sambala the kuzi dem de ton ya respect le de samata kushab the kuguri we tone and ngazugi the cham di shower dara informal letter ya kuzi we mari logo mata ya dinaya tik de logo to ya susugi ya ger thagilasa with love letter with care I mean with yours affectionately to that oh and it's sick that nitsik in the future tang chordara you know formal letter langazogi nitsik in the future tang chogi mari lo la so would it chadiori ngazogi
Koda. Undi ni di che tips la di samata ga letter writing to di sambala khan sem la nyo chu do undi and gela khan ga sem na shagi che lo sindi jana jara da din an thamma de ni thuba thi ti chi la so next slide la so be careful of the language la sa be careful of the language la di samba khare la di sambala manzu gi khande shi thie yi ru manzu gi khati gundu yo mare yi tola pap ka shu la gela manzu khati ne sab si che ke chum bo lo unde an tim la jarwa de jena yi gi ya ma ji shoro zam gi manzu tim la tu ne shore da inde yi nyanga chum bo ra ani manzu gi yi ti go inde nya tim ani manzu gi ya ga inde da me da sign job le da gela kenzula ga yo ma lo gela kenza changbu yo ra yin ne ta ya la shi 이게 the time the sign job in the chair mari and sure the jina joma and chik dig with the ni dig with the la kyu nyama yigi the sign ja salera and pesha short sare dila and manzu gi ra kyu yo marta lo munchini sign ja da yig thola pa be ndi ndi sambala nye par tu sab che da ani susu gi chenda de dram de la kyu yo mari ndi ta bi gi shu edit do jire ta manzu ita dina hala gi dolana be careful of the language la so gi dina la yigi chik pheje tang shimara hajang gi sabsak chiguri la khala gorela na tena ngozu gi keje shudi keje de khandi gorela na polite la ni gela kan chik di shima chalo polite polite la de sambala khala gorela na yarab ya rab phase rab yarab ya yang na khashi di kysa kyu shap phase shap chana chen khyshap chen gonda Europe the kushab change gorilla or polite the and considerate like that considerate the disambala khan logorela dileta chikwa dojri Europe the kugur chendo da horani polite the considerate like they think the do on chin ngazo yigi thidi sambala khatine sik de ko ne shi jambu da and kugur da and Europe change to real sa even if it is a complaint letter ngazugi ta ya okay ta ngazugi complain jik chugona complain na ngazu khale re lan ta khare ta ya nga hindi ya shikayat lagi ngazugi shikayat karni ho to le da bena ta ngazugi chik digi mindu la ya ngazugi yigi the ora ya ginzi dai de ta ngai de ora o enti yimba da ji ne yinji minji gi ya chik den zo yarab den ba da enti ji ya o enti gi thuguri machine 야 딩이게 complain 치기 때 디직 데박 항마서 너도 이게 지 되게 얘네베 식디야 머럽 루체 맞다 식디 하장기 nembo 임바 찍라 이네 규샵 이게 엔데로지 치투어지 고리로 이게 간데지기네 so you need to be very careful when it comes to language lo when you are writing a letter and she ngadi sumba matini khadu shyo ngati lo ngadi kharela length of the letter la ya ringlo da thungle ra so din ye dishi sheda jam mu gela kin hausa formal letter in the bala khadi ine mi chik la yigi tangi pe monguli gi de bala gela khran gi yigi de sheba ne loksum thöngu yo na yigi de khadi ne nyu ji thuguri to the point khardu thegar ende do thura ondi la gorlo ni informal it sama geshin ge wa teacher ri da sa odira ri tan ye lo shawra ode length of the letter. It should be kept in mind that formal letters are generally to the point, precise, and short. Lengthy formal letters tend to not have the desired effect on the reader. The length of an informal letter is determined by the message in the letter and the relation to the recipient. Let's go. Next slide. 당어즈기 informal letter 기 patient roasting 다 다디나 patient 나는 먼저 칸 달라나 다 카시기 먼저 다 망치 당어즈 진다 이기 티단데라 그래서 원디 코르리 버들로 원디 진다 이기 테데 먼저 formal 책이래 informal 책이래라나 먼저기 다 depends 야 당원이 라사 이기 직 마티니는 먼저 진다 이기 테나 formal 래 informal 래라사 kisi soso chikbola ger chigi jinda imbada jina ya soso ger chigi jinda ina ani khade chugurela na
아니 다 수수기야 나다 수구 되오이 오네 공발한다 나타민도 아니 페 안지기우도 지가 엔디로 라셔라 온데 정말 뒤졌다 야 수수기 진다디 수수다 게르치고 진다 이버지나 야 속과지기 민니야 진다 진치기 옛날다 야야 formal letter로 차도더라 걔라 그래서 아니 다다디 카레라는 언저기 진다디 수수 게르치 진다지고 지기 차니 아니 언저기 뒤치고더라 아니 펜나 당고 칸 투라라나 수수가지 디투르 카라 칸장데 펜나 세세나 하우스 넘버 14 녜라사 hashtag 렌디 카딘 젤라 지기 디 카페지 당그레라사 hashtag 렌디 언저기 칸레 기츠엔라다 하우스 넘버란 코드 타디라 칸레 칩시 पुरांगैम वेलकुबी कर्नाटका लसा सुसोजी खांजांग दे थी अन जेला सुसोगी तरी दे खदी ठिगे में तरी तरी अनि निशु सबदे चिंदा थांबे निदों निशु जाजी अनि मोदे छे अन खांची दो डियर जेन लसा गेला उन जो छबो दो डियर लदी जमा खदी भेजे तंग रे लसा निंग ने देवेरो एंड रो लगो रे लसा दिनाला डियर लदी जमा उन दे ठिगदा इनफॉर्मल लेटर इन दिसंबला Dear Jane, the Jinda Jig Ming Tishra, and Mangshita Ijido Rajinda, Yamin Gamido University, Suzu in the Cherishara, Singapore, Tadionina. That's so, Dear Jane, and who the jela body of the letter. So Sugi Joba hunting to the Mundi Tura. That's so. This show. And Dear get like previous slide, please. Sorry. Any body of the letter lati sambata nanglo khan thia me jushi to dita dinanglo chura the body of the letter lati and jo saji sambala jukki di khare with love lati sambala the jewa githoni ani yours sincerely chine digori yours affectionately chine digor gela niga mathia lo handa ni gita chik di damkha ro chila shashor gela kran jongma yours sincerely chine digori 아니 sincerely lodi zambala khari relana 아니 학삼 남다 기토네 아니 인디 티기스 라자 야미나 셀미기 라자 오 인디도 고거리 affectionately 나나타 하장기 다 제동되베 토니도다 오 인디 토리 칸토라 소소기 타모 소소기 밍데 토로 라소 따디 ng저기 좀시로지 차루다 땅ng저기 이게 낭로기 티당 컨텐츠 니 티샤에 제르시다 Next slide. 이게 더 몽구도 저다 gelakran jela dordi tangwenari ya khandi rothi the so tagi chilo ta dina sidara khangle chipshi ta identity da house number logo la sadi hashtag dinana house number lan code go lo and so khanjang de thi tari khadil thi ge me de thi angela dear Jane. Greetings to you from India. Greetings to you from India. And so greetings to you from India. I hope my letter finds you in good health. Here in India, the weather is really pleasant and all my family and friends are doing well. See that I get like an answer. Manzukazinyamani Janiba, punctuation the Disambala, Yigi go to Disambala, Yigi chet, Migaji Mingina, Yigi Kimala Leona, Yigi chet. I like the Katitus Leo the Gene, I Chumbutiedi, capital letters on Chutada. Some any India the Gijela exclamation mark the Disambala Sida. When the heart sugar on Hajangi, turn on the go, you turn it. Greetings to you from India. You got for them with Tony to your indeed. Zokatinama Jangle Sangmata Tenachina Ledu Tadara, Purang Cam Ladisambala, such a jig meaning in Disambala, Katuine, sick, go to Eddie, capital letter go to Baila Kubi, Ladisam, Baila Kubi, the such a giving ra, Shazam, B in the Chumbutur, Yigi Kimala Leo de Gene, B the Chumbutur, penetration Sida. India, greetings to you from India. Lada India, Ladi Sambala. I declare. When it's in a Yikimala Lidi Chijitura, in a dinner Yigi Chumbu Loxotum. Hanchin Lana, I the India Hanchin Chumbutum Relana. I lung India, the Lungachi Ming in this Sambala. I the Kadune Chumbu Ditur. Capital
letter lo ani exclamation mark gana ngone hajangi gachor dembe hajangi hangsa ende do tango ro ende do ani ngazo gen thakjagi thola ngazo jangai ba weather le tada weather chigena khare khagi la chingor 남시 namshi lo ra ani ngazo gi ta thezom chikting ge damkha doji ende tana nga dile de na whether I should stay here in India or whether I should go abroad and nga jagal de na nga chigel do na ende do undi weather de khagi pheje dangre thakja de H ra very good undi zo changma gela kran zo seban shaw de khadin jangyo den changma ta chik chik lok chen zo sana zo sai be wang do ma tang wa che ta da ani nga zo gi joba sudiri yigi thindiri ta undi de pheje ngone ligor greetings and the go to this number chimbuti ani kisi and then 27 January 2021 la only January lan sangma thida chetan yi dila check gay mari kisi JAN and durdi ta na nyepar to check yautalo 27 Jan JAN check kansi na yigi diwa tingora o ere sangma gela kendo tenan chigi chirtalo te themai ba ni sida gela ngazo darling ni khwa gya hoime ani ngazugi mangsi da nyungsi ge li da de friends nei de o di changma da dina dusha da la ge la nganzo ondi ya pochi ni si okay ta ngazo en de shi jaw lo dear J la January ni ge sai ni ondi chikla pura nganzo ya dadang namji thugun de pheje ta ya jo ya khashi dawa che ani weekdays ya nganzo gi ha ende lodan ndo khande khande mi won de thon la ki ani la so thamani la won de chikcha greetings to you from India la di sambala kya ga ne ta shi de thangme yes I hope my letter finds you in good health here in India the weather is really pleasant and all my family and friends are doing well kala gorana ani ngazo tashi de thangme la sara jagan antine khare nyegi yigi de phala jordi samata susu la gora de sambal kerang mone khora kusu de tha yewe ta melam yes to da rewa yes ani ngara de jagala ni namshi hajang ki ya kudus ya pleasant le de sambal hajang ki ya kudu ya namshi pe ya kudula ani ngarangi nangmi da pinche nangmi da ani nge thogo gangza de thang risha sano de thior da thangbo de la anjela khare ho all your loved ones are also in good health and spirit too da khala gorela na ani nyegi rewal ta nyegi ta mindin ro da rewala ani kherangi nangmi anje ta kherangi nangmi mari sorry ta loved ones le de samba nangmi chipolo phogo marta so gi senta nyu yesa gi khangsa suine unde lo pochorra ani hope your loved ones de jinda khorangi ta go nyu yo changma ani ngone khora kusa selta imba masi semba ya libo chi ko mo imba semyang de thang ya pe helu ede yebe rewa yesan ta ya mindi yesan ani yige de ede tio lo next slide changma shong mi de saman je la tio da lo okay I would like to take this opportunity to thank you my sponsor to da ani khala lela na ta nyigi thirin khogap di sungni la ani yigi the zo kharela na ani nyigi jinda kyora la thuji chena shidu is to da adina la ngone zo di susugi ta cutting chumbu yimba da thuji chena shwe di khogap di lingi is ya yigi di chidi you have shown your sincere kindness by lending a hand in my education and well-being ta dina khala gorela na kyorangi an jinda kyorangi la ordala an ngone khora laksamda endegi thone ngala ngone khora kindness de sambala ta chamjingji do logora ta ondegi ta rokwachiwa de yo mara ondi ngala ni lobjong te da an yegi jidangi ta sowa da endegi ya ngo ondi rokwachi well being de ta susogi diduk de ya ko 융화치 내가 야고 융화치 돌란 결혼기 안다 로고치 어디랑 오늘 호랑아 배 그린 충분 이스도다 신체 kindness only dollar 아니 your sponsorship let is 아니 결혼기 갈 로고디 치니 라라 your sponsorship has helped me to realize that previous slide
Okay, your sponsorship has helped me to realize that dreams do come true and that I can be what I want to be. My family is secure knowing that my education is steady, and now on behalf of my family and myself, I pour out my humble thanks. Di tambala kerang kita ngala ro kwa indi tang yu da indi ki thoni opportunities di tambala ngazo ki khogap do la lo lo take this opportunity ni khogap di sumni khela kadin che lai is lo tanda thiwa tang so ya ta kerang gi sponsorship lo di your sponsorship kerang gi ngala ta ro kwa chini ngone khora ngarang gi ta yora 미제라 다 간치고 삼는 레와도 다 수수로 상말랑 어떻게 요라데 지대로 강아 정말 디치기 두들 온데 상마 지투벨라 네 그랑기 로버치 디sambal라 오늘 거라 이게 능미다 상마기 아니 온 흘리 되고 되다 중제 아니 진짜 그랑기 된다 차샤스로 다 흘리 되고 다인데 지게라서서 아니 온데 쟤는 얘 말한 마세 아니 나랑기 능미 상매기 토니 아니 나저기 딱 구지된 베톤 투지체나 슈유이스 안 에디도다 레터튜 안 게라키노데 정말 지시 칸디도 스투고네 말안 근데 냄베 야나티고 된서 지다도 지티어다 아니 뭐진 게라키란즈야 된다 칸디도 이미 온디 티네디고리 된서 티네디고리 라소 with love 레디sambal라 아니 뭐네 따제 제와데 데메 토니스 야메나 you sincerely or affectionately 가기 티네디고리 라사 link Suzuki Minty Sonam Hamolan. That's all we do here. Informal letter, Jindala sponsor la. Next slide. Got that. Formal letter. Formal letter is sample with the law. Tang 저기 formal letter 는 하고야 하네로. 다 디라니 formal letter 디나 한주래라나. 소소기 롭지를 땅아시도 게라킨 좀 망치다 live letter tier 2라 망치 비톤 티기 송수. 이내야 다 정말 캔도 이체도 한 얘기. 이지기 톤 직티셔에 to the principal Snowline School. 다 롭다 거기에는 디고다 소소 롭다 지기 민치라. 안 얘기 Snowline School로 직티셔더라. To the principal, Snowline gi lobji gi che du theory tari khajere ni shi tab tin chin da thang be ni dong ni shu za jik la an ye da din an yema ngzo khat din subject la ne thine di gor da la gela khin de la ye din a chimin da tari gi jela ani khare ngzo gi thagi ne la subject lan jik le sa subject le sa bala ni gi ning de di chik chik na lan chik na thitho go ri la sa on de thu da la ani ngai gi khare sick leave application do thine di gora never ga jita gongshu yi la ne kardu ji tishan do tatina respected sir la dear sir la min do did you khare respected sir la the formal letter it becomes a formal letter respected sir with due respect I request you to grant Sonam Lhamu leave of 2 days ani gel an tangbo ne go to de khare respected sir 그런 얘기 그제 되면 돈에 아니가랑 소남 하모라 아니 니만이 공세대로 지다라 니만이랑 가로 아니가 공부하는로 나스라 당보대로야 I am student of class 9 nga 진짜 구에 로마지기스 롭다 가기 아지라나 in Snowline School 돌라더라 nga Snowline 롭다 가지 진짜 구알라 롭시베 로마지기스 The leave of absence is due to high fever and stomach upset. Lasa. Kelang aju dila stomach lang mari lasa. Khajing aju pronunciation la. Kelang aju jang sara dila stomach lasa stomach. Ya. Da dila khare na. Ta ngegi gongshu tang goya gyumse di khare la na. Aju kenchi kora. Wani nga ngone khora chabe chumu bar. An tema segi. Ani nga chogoya ta dium dula ta chogoya ta shegi na da khade su gyegi na. Stomach upset na dina diru the law when did you gumse dikesa dina la khang kyeso so gi ming lesu nima khaju khongse goime dilesu ani gongba shugo khongse mara ani jinda goa gi lobtu ji lobta diga ji ani nga na goya gum ta digi tang goya di gumse de khare nga na su dio mindu stolara so next slide I would be very grateful sorry oh god oh yeah
I would be very grateful if you could consider my leave from 27/01 January 2021 to 29 January 2021. I will ensure I report back as soon as possible. Let's say, ani ngone koranye gi gongshe dila ani gela krangi ngone dikhare ngala gongwa nangro na slidera an tari nima tari khajin khajela do tari nishu sabdin ne nisagu phado lada ani ine nga tha sawada khang gyogyo ani nga lobra la ya lobra na le thoegi nga rangi di bezin chigi is dollar. And thank you for your consideration ladi and ye leave application de thola the gongwa na wadila tuje chena lasa thamadela yours affectionately gelamundu your love gelamundu khantido yours sincerely ra khalolasta haksam namda gi thones ni khaliore ani susugi ming de tour sonam thamu kisi gela kindola roll number yore china sonam thamu roll number 24 indilan chair la la so dige patient chi formal letter ani thugin de beje tanggo tanga ji charuda the leave application letter charori la so next slide I think it's done la so ta sasra thiringi loksen de leave letter writing you call sasa ine gela kinzo sidara shemba khan la godo tikta tara and the sponsor de la yigi dixo yangma ya de mixing di tolerant chilo chida nan la do china la dara ni ondran thoni chini te shago ni di chiyo chi tido leave la sponsorship de ani te mai ba shemba ti khan samsana thanda ngagi 직 쪽으로 당할 수도 망치가 저기 라사 하장기 제마 하장기 खरे चिंगा तो हाजंगी लंगांग लगा दिवरा like very beautiful very खरे very ugly very hot very cold and la दिवरा हे मई बा नजगी very cold गिथबला या नजगी थांगी दे योरा ता bone chilling cold and यामने freezing cold lado and it was your tara ngazagi very githabya thangi churu tangai de ko le janga chik du andanga tinda thiki samlo korsa undi chik thongsara an chik de gela kinzugi khaji dada janga ta jangte ina ta thugyun to pheje tangai shora apena dawa khaji January and do la shora khaji ngazo feb dinga chigo license undi dawa chungi diga jida dunda chikaji chigara undi do shinge do chik samstara and gela ko shemba ya khando mad conjunction chik khasha kadi labdala jone ande conjunction che ani shemba do ti gela sam khos English kinda khose kim thais February February nan khadin jang ba February nan mede zigi digela ki dig men do chik la lo very gitsab ya ngaz gi thangi chik na ya du shan yori la sa khadin ne very la ju tang mo oh tia pa undi ya budo la so undi chik la be che ani chik di ngaz gi dadang du khare dawa da du tha di gi chik che bari conjunction in the chik hasa undi che ani shemba chik do ya gela kizo gela chik ta khasam slogo ni ya gela khana do sia ya susu chidula ya ni si di chungtha do khande na tadra dida ngale kangi chidura chida ni ngadu thiri ni muda ani nyo du di zambala ta inji ke di goma 되게 토네 라나는 공부 고마세 힌디 토래 말아 아니 가도 인지 맞아 가면 도시키다 아니 가도 얘체 되게 민 신기민다 인지기 돈 망고직도 온디 체든도 빠르다 집에 안 gelakhinzula ngori chituna jiksamsaya marang ya samji jigda marang ya kali chidura tigin loinde nyoga bidi last ine gelakhinzula sinda ya di pay up on dogla diksha ani nga hode love chorsira pay up this dog some get love change do la tada gang is ya get see college change dog very lang de oti mare
the Choma Damada Kikor Chila Vinson. vegetable. Oh, vegetable. Oh. Vegetable. Choma de la Chitani Tony Masole Jordo Major Choma Mambuti to Tesoda Chitangi Gonko Hajan Chambu with Choma de Kaji Chetana Mississippi those. Ale khati do de. Daughter Kaisana Chiji, someone has maybe near the Mega Tomani. Hello, Medina Gombo Teta in some of those. Popalisa Manda did Sema girik da shingdo girik ne do ngazu gi undi ngazu ha ko do chu da ming de do nyoga du di da ne khandi ne kale thi da undi ni ge par da tingi tingi labna an jonga di sema di thone okay di sam chi gora ngazu la so undi sa ye Popalela Carlari, bread la re, Popalela. alu phalela Popale. phalela khagi la ge la ha Gela Popale Hagamare. aha Suma several page of Popale. that's okay la la so ani gela kinzo thiwa do ye na anda thiwa mena ni gi gela hinzo da thiwa tik tang ra tang zo gi anda gela kinzo Gela. oh The greetings Lana Gala would did and that is. ale greetings lana susu gi ta tashi dile do la gi anga zo gi onde la greetings la anga zo gi Some share. oh samji do da tashi dile la chi ga onde la greetings la da ani greetings to you from India do da namji ya good morning gidri long mara ani khare khadu pura greetings lana be ani samji do ende do khodu lo Let's to say no. let's onde do chi de oh formal letter, the informal letter, you are Chiragi. re Tinalola, the formal letter, to the point, cut to cup to Yiga Kan Union in the Tegris Nora. right And Yigi get down to cups, Nenga Chiki, Yiga Tanse Kanza Teta, and a Tanjik Nenga, the maintenance of the Hako Grilla, Tige, formal letter, the informal letter, Nikaria, Chirare. khagi thamadela 이게 땅이 간사지어라 땅세 안 subject 아니 무슨야 땅 letter 거란 게 maintenance 따따에 지 여라 조자 조도 되니 뭐 송그리라서 니가 제발 말에 제발 요리 간데 kheba yo mari nigalari thangbunyela su khala ge shige me di thangmata ora formal letter the informal letter la kheba shishi de undila sa formal letter na la su gi penetration go ni wole the dran ri ta penetration formal letter la ta su gom ta penetration thagas de da gombala ta khala ya ko mindula ni complaint da gela gi ta nearby la the na ede khartu thira ni khala di du ani khala na la do la shi yigi tangra so onde ra so jushi de chigra ni da kerangi gela nearby la khala di yapum dulari ani kerangi thokboji la ta sera chela digena ta sera me la tangai na ya ta ningdam sama thigo na ya higi gombala thijo di do ta jan thig mara so keda dida thogo nasar da ya ende khala ende duda la chi ga nga thidan chi ga ya ton bet khaga chi da ke je shedan dida thidan Labda ke jida. oh ende do inde tambala formal letter the informal letter la thenda chi go chi si ine be chi di gyu thigiri la chi di ni chi din do thigira so da di than nyu sen than nyu ide tambala phaje de la ginzin da ende cha di ide tambala khushab da ende dembe thon ya yigi din do thiguri la sa ju shi chi ge na be onde do chi ni le ya so yang na thiwa le ya tu min do ande this na so Kya buja sugelo tujhe na. na so workout and exercise. What's the difference between workout and exercise? Let's so chidani ngazagi the synonyms the net you get the dugore khare ni khaga dugore exercise the zambala luze te ora workout the zambala luze te wala ko chogri
아니 지구지신라 고초거더라 테마이바 만족이야 exercise 레디 좀 버텨봐도 ang지도 온데레나 타마데라 exercise 레디 좀 버랑 만족이야 so problem in the solution chela exercise number 1 2 3 디라다 문제게 인 스토리 workout 레디 좀 버랑 지구지신 인초 현다디 지구지신리로 겐라 workout 라오 데 greetings card ngi la khabur gare na greetings 레디 좀 버 수수기 참지도 지라 포두거라 greeting card 레디 좀 버랑 아니 가두기 슈구 거랑 card 수요라 참지기 슈구 요야 card 인도 laso 오늘도 greeting cards and susugi greeting cards 인도기 seasons greeting in chogiri like that it's a Christmas month laja ta kran Christmas ki ngod dawa dile ore ani mone khora inde ta dawa de to yu mela onde tang le digora onde sa seasons greetings chado greetings de yo mara onde do shaba kha ha ko intu do gela hu de thiwa tang sho onde anda letter gi specific de tang dara hala so khan shing so khan thokba do onde do 양나 칸 장게 정말 어디 직라나 디샤 단다 토픽 커진이라 요 망치로 지니 커버 치센데 로게라 근저 아니 강틱스 니스토 샤다 테마이 뭐야 근데 나 사실 디고라야 원체 라소 아니 샤바 안데 카이나 티와 다 게라 기저 드리 에디 치나섬 formal letter yang na informal letter topic so khan dam ne damra chik formal letter ke chine digor yamena informal chine diksha in a letter chik chidara ni gela kran the topic so khan dam ne dam ondi inji chiruna aso lo ani letter chide sam ngada ngado so sing so sam gor da thangbo shena thanda ming ma da ni gela kran the chie thapshi stang da sing yo mari thangbo shena ya 오늘로 메인 수수마 이 मतलब ये ना दिगस त्याचे दिगशिंग सुसुमा पब्दी समय दिले मंगा शिंगे रशरा सेजानी थिन इतना हजुर के लेटर राइटिंग को फॉर्मेट दा समा अन थिजि थागस मइबा कैपिटल खो थिग दो कॉमा खो ल थिग दो फुल स्टॉप ग्यास खो ल ग्या को दो अनि ग्यास छना अनि हजुर यहाँ कैपिटल लेटर खने गो दु दो 오늘 창마라 되나 지기 아니 게라 그런 또 이게 되게 huge excitement 도때야 되지만 아니 뭐저기 exclamation mark 게도야 오늘 창마 비주 당기는 게 좋을라 aso kela shajigla ani na so ga jeta ho working don thira thijadi ani ya gele jiktin ya rana chikhalo nord de jo de chik chiu ya tia ka loki do chile do o tiji jik tang sa ji ramuda 오늘 가지는 게 라일도 게라 그런 게 커도 수 티사에는 그런 게 커버나 땅쇼 래 하나 게라 같이 영원히 지기 눌러 thank you so much 104707223 게라 그런 상마다 니 커버하는 지 대죠 게라 그런 티다 thank you 83104707223 이게 티니샤야 되나 원네 라고 83104707223 디리 로 커버랑사 라소 안 얘기 근데 제가 야데 얘기된 심바드 디리 라교드 랍세기 라소 티시나 thank you very much Thank you.